Kaseng New Youth Council HYC West Khasi Hills District hakakat South Rik Nailar kelalik ujor ha UDC West Khasi Hills ba Garrett LSN Dykes persya eka karkhana MSMD Ferro Alloys haruwiang kapapenyeng thamai klem kajing pensngau pat ba de Meghalaya State Pollution Control Board banya mir jingmut eka bha kamiat bat kasniu kasme na kani ka karkhana kaseng kala dawaru na UDC ba unchim khia ban batha eka tiga karkhana ba kadai banda penbyang ni kendon aj haswa ban wan penyeng hakathany bat khamtam banda khot eka public hearing nakaliang jong UDC ula pensngau shikit khot jong ke HYC ba eka tiga karkhana ya mentala pensange no namar ka jingbam pat la jongka ban penbyang ni kendon aj ki ba dei bat ka jing penjabo eka mariang bat eka haw haw Te hakadika jamit na kaliang jungi kum ka HYC West Khasi Hills District di lawan yang kedua buat UDC bat hakadika jingwan yang kedua jungi UDC ni lawan bu ya kadika jingtok hakmat UDC hakabedi bat ka karkhana MSMD Ferro Alloy kabodon ha riang te hakadiki benai kadika karkhana Ferro Alloy kalau terisak kalau sedang menbuk hangki apa so lat menjeru kepada apa orang di nakliang jungi kaseng di tabda kejeng lengok baku ka karkhana kelas suyat untuk klaim kanu kebayat yang bagi prosedur kontrak kam di hakadi kejeng manbu si jungi UDC kalong ba Nidawa na UDC ba abdi ba ketika jingdon jo katu karkhana hang thi kalong ba dei ban pesange shwa kat ba umpat bu ya ka public hearing te nitip ka public hearing kadai kan ka ba kajing ya menjur lang jo ki nong sok sinong lani ki kun hima ma shwa ban bu ya kanu kunu ka karkhana te ka jujia kata ten rei ka balengo kalong ba kani ka karkhana kelashu setting untuk te ngimla man priang namar kampat biang ya kikot kisla kata kadai ka kubur taba ni sultanat menong ba bayo ban pesange rei wala kata ru kampat don kata ga garanti banong ba la pesange le kundo tena kliang jungi kum kaseng ngindang ibu den ha kabdi ba kali ka banta bat nida kerpat ru ya kita kinong seng ya kata karkhana ba haswa ba kin seng gido ki karkhana pedi baniat dan bagi kendon ki bede kum kihima kekum ki kendon jong ki sinong bitau bat kunjuru ka khamtam ka jingjur jong ki dong sedong amar ka jingdon jong ki karkhana sibun ki wan ra ki jing ka jing ta ki nong sedong amar mangi i ba ka jingdon jong ka te ka karkhana hajan jong ka tu ka wa riang ka ta ya ka tu ka wa ya ki bobon ki nong sedong tilada ka te ka wa ka sniu no kamot kan wara ki jing ki nong sedong kunjuru ye kinong rap kata kadika ba naklen bunyi kung kaseng hadu menta ni kwa ba ya ketika karkhana de banyat ke kung prosedur khamtam ka public hearing ka de banyat sakma ladam ya ke kung public hearing naklen bunyi kung kaseng min persat ya ketika